podala no la chinchi ojoka o wake na biani ogana o ogaku na maro no kwonwanwa Princess Bele kwono ogeru o onye nwere ife biko yenne yo onye nwere ife biko yenne yo yenne yo korio yenne yo korio yenne yo korio ne marubo bu ise ye o onye nwere ife biko yenne yo ezuka onye nwere ego biko yenne yo yenne yo korio yenne yo korio yenne yo korio ne marubo bu ise ye o echidimo onye manifoga mu echidimo onye manifoga mu enu wa nebuka onye manifenomu iju wa nebuka onye manifenomu o nwere onye ọzọ ma efe chigamu elokodi o nne mmadụ ọbụ ishe nne mmadụ na afọ aka zụta nwa oruko onwe funego nne jike weriri erile ye ọgbatọ nne ye oruke nne musuni ojeri kanopi na-ebu jeri ofi na-ebu jeri nama na-ebu ewere ụkọ n'ego ọjọka o ka ọ dị ndụ onye yenere ole onye nwere ife biko yenne yo onye nwere ego biko yenne yo yenne yo korio yenne yo korio yenne yo korio ne marubo bu ise ye o onye nwere ego biko yenne yo onye nwere ego biko yennari yo yenne nari yo korio yenne yo korio yenne nari yo korio na marubo bu ise ye o ajekene ogbefe chamaklet ugbana eze ndio ekane mogo obodogu okirokiri okuwe kirododo okirokiri okuwe kirododo okirokiri onowa okuwe kiregumo okirokiri onowa okuwe kiregumo ekumekene ogbefi emeke chukuma onye shono masawa Dodozani one of Asian Kingdom Germany Gadio Princess Bele lekene yo Petron Ofobi United Club Asian branch Onya Savochi Gadio Igirigego Onyere Mogafuya Ibodogo Ekene o Ayeyu Ekumekene eke Onu nekunosa Ekana kubodogu Eke ekenemi onye nwere ego biko yenne yo onye nwere ego biko yenne yo yenne yo korio yenne nwanne yo korio yenne yo korio nne marubo bu ise ye o kajekene Diamond Club of Nigeria ndara gborogu o otu ọma ka mosoro arise and shine Egumekene ogbefi Austin Nwanare onye kweroboro oni Lagos na bi enu His
Excellency Charles Emetoro, former Commissioner of Power and Energy. Akozo no mogo imenenu onyere mogo afu ya enweru megu kene jekene uche okpomoko aka mkpirika ya Jesu. Akozo no mogo imenenu ụbọchị imenenu marriage nwunye egumekene Ogbefi Stephen Yebo otunu ya Yosebo Onyokwero, Deputy Director, EPM, Abuja. Odin Abuja nebienwe. Onye nwere ife biko yenne yo. Onye nwere go biko yenne yo. Yenine yo korio, yenine yo korio, yenine yo korio. Ne marobo grishe yo. Okirokiri okuwe kiro dodo. Okirokiri okuwe kiro dodo. Okirokiri onowa okuwe kire gumo. Okirokiri onowa okuwe kire gumo. Echidimo ye manifogamu. Echidimo ye manifogamu. Eno wane buka onye manifenamo. Nwanne mo nwanne benya o. One Onye choki bene jam, oba ne kpaju, choka o. Okugirigidi amwite. Enu na biane, ntiti boko wa o. Advisor 1 on Nekonosa. One benya o, one benya o, marabaro one o, marabaro one no one benya o, marabaro one no jokai, marabaro one no jokai. Egum nekede onye menumogo on the 1st of January 2015. Chairman nekede yo. Eli le menumogo kichuku kadine menikasa family. Ka onye menumogo on the 2nd of January 2015. Mwane bonya o, mwane benya o, kakuna mwaro mwane benya o, mwane benya o, gogo mwane benya o, gogo mwane benya o, mwane benya o, enye kwaro pae ane mwane benya o, enye kwaro pae mwane benya o. Haje kenye Solomon Nkwaji Solomon Igade Go Osandale yoro meka mekeno princess o nekeno na yona o Odumele ni mana bia chala o Odumele ni mana bia chala o
ọdụmeleni mana bịa chala o ọdụmeleni o ọdụmeleni mana bịa chala o kogogo ọdụmeleni mana bịa chala o ego na-etiri mmadụ n'obodo ego na-efu mmadụ n'obodo ọdụmeleni mana bịa chala o ọdụmeleni mana bịa chala nwa okwere ọbụrụ ọdụmeleni mana okwere ọbụrụ ụmụ okwere ọbụrụ jajaja ọdụmeleni mana bịa chala ọdụmeleni okwere ọbụrụ ogogogogo chime ọdụmeleni mana okwere ọbụrụ meke n'ọdụ ebe ndebo meke n'ọdụ Adumele ni mana